Koroko Violet Moke ngo korega sige Kisii County Government. Inchese profession yane go semeremeri ngo kora ama counseling psychologist. A counseling psychologist no mo mshauri kwa Kiswahili, yani umuntu gukwanira abantu kulingana na mangana mental health nemechando na mangana ndagusikana na mangana ya mariogo gutumiaji bwa mariogo no bunywe bwa marwa. Itukuli ya lero elikorokwa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Itukeli igoligo sherekewe ensengima ulimwengu yote na ndeligo korekana kera tarehe 26 yomotenyo June kero mwaka. Muna lero Kenya na gusiye itotogende tego celebrate itukeli ne chinse chinde chionsi gusengima nchigende tego celebrate. Igo lero igotorega ande organization ya nakada ne authority ere license na nde kugaramia amangana yebinywewa na mangana ya madawa ya kulevya nere gutumeka eco-regulate itakwatese gesongo eco-regulate no koena ne bipimo ne birengo na maruki arama ya onye na bintu binde bintu kibijugu kibire ebiya. So nakada kubwatirana ne Kisii County Government department ya Lika yere directorate ya Lika igotorega iga okwanira na ndegoreta uhamasisho esabasae amona abantu bonse kwamba amarwa no utumizi ya marioga liago tindi negento kerekebe nande kyabereke gusaria abana baito gyasarire chinyomba cheito gyasarire chinyomo gyasarire chi familia at large. Igo tugasaine ko eneza injili yena abantu nyendiri yanyarekana abantu baito tigabaire ngora eso gutumia amaru ne binywe bubinde muna usi yeito ndobwata amarua echanga ndobwata amarua yako kuna local brews aitogo tebana kare abantu bakanyure lakini taga kolire na gosalia muna bona asaliri etokunya kwebori na ntogendete gotebana gaki ngikiabeire gusi na kitora konya abantu baito unyandi yanyarekana igotogoteba bana babasaye bagokini bono abayibori abalimu abantu bekanisa tikatubwatera namo a fight ya drug and substance use na berekene iyere real, we say it is real nande yanga mizira bana baito mwana osoma okora paka university tware degree ngiya gochigoche kenyoro ochaka konywa maru kwanyoro mwana oli osirire ogangaire no chigote bwo mwana ine graduate gwa kumingi kiabeire bakiabaye boli tikatubwaterane abantu bonsi no nabagambi baito kurwese binyoro kimoko gwesa maru akuye kwali aramabe tebye serikali yetu kia na otore no mo SCC itolero obisi county commissioner na bere represented na botore na baskali baitolero yani ene fight twate bana lere to kubwaterana gusiengima kera stakeholder CCBO chirichigodil na mangana yabo mental health na mangana ya mariogo chirichigodil chinyagitali chito ma KTRH ema hospital bliss igera tubwaterane idero tubwata basemi abashauri abare on board onde bwensi olega iga nondo rabe natoka nore within Kisii tubwate counselors on board. It doesn't necessarily have to be amangana drug and substance onye gotagete mochando de bwensi otagete korana no nyare go kwanerwa kumuranche ni nchugocha ayerera gocha tubwata aba counselor baito nande we are doing it free of charge. Mbiya mono na nashukuru to all partners batu wate seriously tukeli ande bagendete gotokonya go fight nini MNS etogota MNS yani negente kebese gesongo ya to chandira nde ya itira abantu baito Lieta Nkorokubosire Dominic njene umunyakero go community work group kwase county yaito ya Kisii and that means yesengenjo nande bonere na card office ya ichire Kisii county na nde chikobwaterene Nyamira. I want to say igo ase menesie ya mariogo yo gotindya abange umuchando na kiekogera a topic itekare otanga evidence is clear and actually invest in prevention. Egeroko invest in prevention, that means ababa bakorosi bono tutagete tubaje on board to ikaranse to boraninga inki asara kiora akore apart from mukonie gente wacha kwabwa tukwe irume kwarusi gune bona. What can you do again elikurusia emangana ya menes ya mangana yo marwa. So that is what we are doing as singing to yokorusio bobobo unabona jise mochi asune kachinse mochi akisiga iga ndorocha abana ba konyuchinya sole ndorocha abana ba konywa maru inkitogo kora. Let's prevent nekitota getenga nona abana kuruwe birasi bike but baoro kiwe bamanyo bobebwe binte.
so that by the time umwana yagukina namanya tubwe ebintu byakuri tari guchikoirana na ndachaka kuri ebintu ebye asenchere igona kitu atabanga aba bakorosie babwa tubairana tuamenyo nabo muko babwata mwababwata lakini that is not all umuntu toramwa alternative nkia guchikokora ona kitu reasoninga kelimbirenga litoko muigoregera chaka kokore biasare bingao atigane bintu kunega we are fighting lakini still ntobugata wrong way to go esinge nchonga we need all stakeholders to join na bego toka twa mwasuke step na ande mwanyoranga muiranire maega because manyanga abako ni amaruna barabumba bwate organizations yabo abako ni nyaso emba bwate the organizations bono to kunyara ko barwane unless na baro bajira on board to reason amo to manyumo chando yonga kitoko yorwane. Mimi ni mwanafunzi kutoka Kisii University na ninaitwa Agri Mondi na tuko na organization inajiita Baraka CBO na siku ya leo tumejikusanya hapa kusema hakuna kutumia madawa ya miadarati tena, na tunasema kwamba vijana si vizuri kutumia miadarati kwa sababu inawadhulumu kiafya. Na nasema ni asante sana kaunti ya Kisii kutu invite hapa siku ya leo. Wengi ambao wameweza kuonekana hapa, naona watu wengi wako hapa ni vijana. Unaona aje wanachukua aje uhamasisho ambao mnaendelea kuwapewa katika mambo? Yes, nimeona vijana wana respond kabisa, na tena wengine wanasema na wanaahidi kuwa wataachana na miadarati. Na hao vijana hata wanaenda kwa counselors, ukienda pale wanaenda kwa counselors ile wasaidiwe kwa ile matatizo inawasumbua. Yeah, asante sana. Na hilo vita mnaendelea kupigana nayo, endelea vizuri na muhakikishe kwamba mtaenda mbele kabisa.